April ni som pani sang ni som ni pani thole ni ani e clear to le ngai thatu zong zong te du sangna chibai kan buk le vek ka chau Russian Defense Ministry to point to Major General Igor Konashenko chon pathiani khan Ukraine na EU NATO ram Slovakia in anti-aircraft defense system S-300 an pek pali chu cruise ballistic missile mangin an ka chia sakti so in S-300 hi niporo khopui chimlam le khopui lai lia bunania chumi lo Mykolaiv le Kharkiv region mi po ka chia sakani ati Mase Associated Press News le Reuters te chuan finfia thailo ani an ti thung Lubika Janikova Slovakia Prime Minister Igor Aioto pon tu chuan S-300 ti chiat ani ozong lo thudik lo ani e ti in apuang ve thung US official te point Soviet Union hun laya thlona ka thlangna tura siam ta chu eng ange ani an soilowa Ukraine ram ero in voi doi lo West ram te na Ukraine ram boruak ven himna tur anti-air missile anti-air defense system le ral thuam dangte alo deal chamchi towa tun haya Slovakia chuan Ukraine hena S-300 chu ape tangaya US Germany le Britain point Stinger le Star Trek anti-aircraft missile apenwal bok Nimin Khan Austrian Chancellor Karl Nehammer chuan khifa Ukraine President Volodymyr Zelensky amhunu in Moscow Russian President Vladimir Putin chu Kremlin amua Chancellor Karl Nehammer hi NATO member ni lo ram hruai tu le EU ram hruai tu in to nuwa mai chana President Putin hutu masaber ania Ukraine chungchang le EU ramin Russia atanga energy oil le gas alaklu chungchang te an soidun ani Austria hi military NATO le Russia in kara thok palain neutral status din munading ania mase Russian Ukraine arun chu ti top turani ti tu ram ni in Chancellor Karl Nehammer chuan poi seilo nunalak le tortina chu ti top turani ti in Russia thil ti hi asoi sel ani Nimina Austria Chancellor Karl Nehammer le President Putin te in biak chu thuzep tret omlo tlang shrek shrokin harasatakin anin biati Chancellor Nehammer athupon chuan atalanga Indo nuwa EU ram hruai tu Moscow to masaber na in thian that wang ni lovin ati tunia asiata wanga tlo ani thu asoya Putin hena Indo na chu ti top turani hlok na omlo ram pani tana chana le hlo na mai ani ti te soipuin buka muna war crime ti na ompo amo phur tu ta chu ro rel ma hruai ngei tur ani ti in asila ma se President Vladimir Putina bengaronga alut viau lo ni om tak ani World Bank economist te chuan Russia and Ukraine aruna wangin kumin sangni somni pania Ukraine economy chu 45% donin atlaniam don ni in ansoya in dona chuan adai rei phei chuan chung ayana sa po ani thei don ni in antalang Ukraine boima in heng lai ram hnai om Belarus Kyrgyzstan Tajikistan le Moldova te chu economy thang tura chu tania ma se chung Rambiel region apo 4.1% agin atlania mangti in another day World Bank Vice President for Europe and Central Asia region chuan soi Russia point West ram shrengna le shremna wangin an GDP chu 11.2% atanga 20% zetin atlaniam dona soi ani bok World Bank chuan Ukraine hena US dollar makta doi zakwa somni panga zet humanitarian relief atan apuk tir bok US UK le EU ramten Ukraine hi sum 5 an tan puina sale to ani Nimina US President Joe Biden le India Prime Minister Narendra Modi te chu video conference virtual mangin animbia Ukraine le Russia chungchang an soidun ani President Biden chuan India in mihring mamo damdoi le eitur le tanpuina thil Ukraine hena athon chu fakin US le West ramten Russia an hrekna le hremna economic sanction te chu India in lo zom ve se adu ti te asilani economica norna nasajok Russia peturina phutani Prime Minister Narendra Modi point hremna le muana zongin President pani Putin le Zelensky te mai chana in biak anmamo in atu zia te soin buka muna civil mi te thana le Ukraine din mun athalo tak zeta India chuan in biak na remna zon aduani ati British Defense Ministry chuan Ukraine khochak lam Donbas region a
Luhansk le Donetsk te chuan nasa takin Ukraine sipai ten Russia sipai te beile tin an drone le tanks le armor vehicle te anti che sakani ti President Putin chuan Donbas region a sirukla a cheturin Batcharov Surya ti hiala ko rum le poiti vak nei lova indona muala cheta thin Alexander Dornikov kumsormi military lama torsiat nga takle ral rel thiam fing le remsha takchu mo phurna a pethara General Vornikov Russia Military Western Command ho tunia General Vornikov hian Surya Rama Elipok khwale Chechnya Republic khopui Grozny anlo kap chim rem rum towa anlo soisa to angdawin Ukraine hi asoi saka Russia sipai malak dan lui classical taktik mangin Donbas region le Ukraine khopui te hi abe anring le ani Russia hian Central War Commander an nei hranova hetianga an General Road thable butut tak General Vorkinov anruana po hi an puang hran pa lowa Western Intelligence Hotel an hriat ang an soi chu atangin khovelin a hrawe chau ani ni somli pasari nuwa po an duanga an soi sak theilo wangin Ukraine President Zelensky le akhon bol upaho da chu tukloma kapu sai som kap dorzorin kazore katlong anti ti thei mai lo wangin President Putin ale Russian National Security Council chuan tanhmun le ral beidan an thlak ta ani Western Military Intelligence le Analyst ho da chuan Russia chuan Ukraine khopui Kyiv le chevel beya lak antum ain Ukraine chaklam le Donbas region chu hnia lak ngei antumani anti tuna chuan Kharkiv Kherson Mariupol khopui te an bom ngorin misailin an kap de urengbok Governor Ole Syniehov Kharkiv Regional chuan thotani zinga Russia rocket le missile ka wangin tar ka somni poli chungin mi som pakhatin an thi pha ni in asoi Mariupol khopui langai turin Russia chuan Chechen Muslim sipai ralsat ko kheng rova taka che hrelote atira chung ho da chu Ukraine pasal tharwal ultra nationalist antile nazi thuthlung choi nung tu ang hialapu Azov battalion ho ten loma chonin an in tum tok hle ni in an soi Russia chuan Mariupol hi lak thoya opadua Sea of Azov chu Black Sea tui puikama Crimean Peninsula atangin Donbas region a in choplunan andoni Crimea hi kumsang ni songpali khan Ukraine ko tatangin alo kai pui sahau chu sak thut to Russia rama abe tirzuya khovelin an soi selna salhe Crimea angthowin Russian trong mang tamna Donbas region hi Russia chuan Ukraine atangin nei atuma Luhansk People Republic le Donetsk People Republic ten Ukraine atanga independence an puan chu kumin Mars thatir khan alo pongpuin mia mai ani Vadim Boychenko Mariupol mayor chuan Associated Press News nena Mariupol khuwa mi sing khat tha ania kothlera mihring thi ruang an tamdana zerin mi sing ni po an thi hial mai thei ati Mariupol hi Ukraine chim chaklama khopui pui mo takni in Russia po in la ka thunun ngei atum khopui ani Russia sipai ten la beijui zelin anna hual betrenga chimlama om Kharkiv khopui po andang pingvek to ani Severodonetsk khua ero lak tumin an beina savio na a Ukraine sipai ten anda hum theire ni in ABC News chuan asoi Mariupol Deputy Mayor Serhiy Orlov chuan BBC palai hena Mariupola in kana le in peina chu chunjom zel alani ati Facebook le Ukraine Marine Brigade ten silaimu an ta samta ti chu thudiklo ani Facebook a an thu talan chu thudiklo ani thu asoi ani hetiang thuthang hi dot le pho chok pai ani ma se comment ka pekher don lo ati Ukraine Armed Force Commander in Chief Valery Zelensky chuan kan sipai te din mun a tha in apa ngai renge khopui chung mun then khata omtenen in biak po reng alania sipai te chuan a thei angangin nunna chan turin Russian ral lian chu an beile jelani ti in Facebook a ajiaka Mariupol khopui mun then ka chu Russia sipai ten an lua to ani ti ani Ukraine sipai ten khopui lai li le chim lamba kha industrial zone da chu an na veng him thei ni in Deputy Mayor Orlov chuan asoi Chechen Republic ho to pa Ramzan Kadyrov chuan thakalta khan Ukraine ram chunga omve angin social media a in ta langa
voina ero chuan Ukraine hote ron vau tharin Mariupol khopui hualbea zim tot mek chu Mariupol chu kan tu hnuai da in kan langei dona chumi hnuwa Kyiv khopui le adang te pawh kan la in kan thu dun vek don ani ti in Telegrama video aron posa Luhansk de Donetsk chu kan lama support anga chumi hnuwa khodang te kan beijelang ati Ramzan Kadyrov hi President Putina uibu khoi sen takanga soithin le Putina food soldier anti thin ania Kyiv khopui chu kan langei don ti ka tiama chu pen khat lek po in kan tol kiring kan hnungkol don lo ati mi amai US le EU ramta chuan Ramzan Kadyrov hi mihring dikna le zona poisami alo Human Rights Watch hetu tin an puwa ma se an puna apa thin ani Mariupol khopui hi Russia sipaiten an hual che pleito in mi sanga chuang an thi to ani antia Ukraine President Zelensky pheichuan mi sing tel te meu ti hlum om to in asoi President Zelensky chu South Korean Parliament a video conference mangin thu cha suya khovel ram sang sang ta chu theitop chuwa ral thuma tran pui turin a somin angen ani Mariupol la mi sing tel in Russia sipaiten February ni somni pali hnuwa tangin zirna hmun education center zakwa somthum poriat ati chetwa hospital zathum chuang anti chevek to ani ati UN Children Fund UNICEF chuan February ni somni pali hnuwa Russia and Ukraine aruna wangin naupang za somli pani thi in liam zani somni pukwa om to ani ti in asoya UN Security Council a UNICEF ho to emergency program director Manuel Fontaine chuan asoi Ukraine rampuma naupang makadwai thum point pani velomin chungta chuan eile in tur an nei mumal to lova mi makdadwai khat point pali te phei chuan tui in tur thianglim tha an nei lova Mariupol le Kherson ko pui din hun phei chu a thalo tak zet ani hati zitom ni kalta khan Kramatorsk ko puya railway station a mi pui sahim na zonga tlan kho mi sangli omna chu Totska u misal manga kani in thi somnga panga an tling chawtwa liam za pathum anong bokani Russia le Ukraine chu atitu anin putona Russia phei chu aphana sa he nimin khan Croatia chuan Russia and Ukraine arun tulona wangin Russian palai somni pali zet an chuka anjinga song poriat phei chu diplomat ani Ukraine Foreign Ministry chuan Russian ambassador chu Kowin rong le rap thlak taka poisoi chunga tharum thona le war crime tina soifia turin ati ani The Guardian chuan Britain Canada le Austria ram chuan EU ram angin Russian palai te an chuak velo ati Russia in Ukraine arun dulona wangin European Union ram ta chuan an ram chunga Russian palai zani somnga vel an lo no chuak to ni heti la hian British Foreign Secretary Liz Truss chuan Russia nena in kum kai na kum ta chu alo rol zota ati Ukraine sipaiten Russia sipaite an beile na ril rule indona ral thuam a that le changkang ema wangin Russia poi ni somli pani nuwa po Ukraine ala tuk tlom zolowin ala op thei mai bik lawa eng ral thuam tenge an lo man I han soi zoi tiang pakhatna USM anti-aircraft system Stinger zaria chuang mi pakhatin kokia puin akap mai thei panina Turkisham Bayraktar TB2 drone kum sang ni som pakwa train Ukraine nena he ral thuam mi sal tanania teng armor vehicle le thona le sipai mun pui beinana tangkai lu tukani pathomna USM switchable kimikache drone dar kar kata mel za so panga chakathlok theini in mel soma chunga mel ma tele bungruat thi chilin drone tangkai takania he drone hian atum target fu turin a hruai thei ani palina US UK le Sweden siam Javelin anti-tank system thazet mai ni in mi pakhatin a en kol thea en lo thermal imaging mangin a target a thel meu lo nia soyani Sweden Germany Norway ramin Ukraine hi an penwal to pangana UK siam Star Trek anti-aircraft weapon short range surface to air missile chakbera soini in ri aina let nga thonin a thlok theani parungna Just Republic Ramchuan Soviet Union hun laya siam T-72 tank som pani zet alo petowa tank chau ni lovin multiple rocket launcher Hoizer lai puile infantry lighting vehicle te an pe bok UK chuan armor vehicle za somni chuan Ukraine pekle atum meka
Australia chuan ral matonga aman chi indomi ral thuam fam kima thuam sipai pariale crew paniumna Bassmaster somthum zet ape pakwana Slovakia chuan Soviet hunlai siam anti-air defense system S-300 pali apea S-300 thi mel somkwa chunga la a ompo kap chat thei ballistic missile kap thei ani USian combat drone zaruk mel somnga chunga man theite helmet body armor silai te naule mu makta duai tel apeto boka sompakhatna chuan Germany chuan self propelled artillery weapon za apetwa tin asom panina chuan UK chuan anti-ship missile harpoon pegatuma harpoon hian mel somluk kilometer zavel akaphain high speed in darkar khata mel zanga somthuma chakin athlokin akap thia warhead pai theini in thil puakna tak asiam theani atoknan Germany siam self propelled artillery gun angchi Kraus Maffei Wegman apeboka mi panga in an boipi angaya mel somni panga chuanga kapha ani US le EU le NATO ramte hian direct takin Ukraine sarkar hi vapui lo ma sela sipaite tilutin puilem lo ma sela ral thuam le manrua engamaw zatin a tranpuya sum le pain Ukraine hi an tranpui rui boka hewang hian Russia ral lian laka po hian Ukraine hi ala tluk mai lo phani in alanga NATO le US hian theitopa tranpuya ven him tlat an tum ni te point alanga amaro chu Russia President Vladimir Putin hian a nuclear ral thuam mante a soiri kut utawangi indo pui pathumna a chhuwa mai hlau thogin direct tak chuan heng khotlang ramte hian Ukraine sarkar hi an tranpui ngam mai ri lo ani viewer te hne nangen na kanan jep velenge kan channel mina subscribe saklo viewer inom chuan mino subscribe sak ve ngei turin kan han gen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu zel theinan in tan po ol samjong na tur kha ni dona notification bell kha in metang ola in da donia notification bell in mia ola in da chuan video kan upload thara piang kha in lo donga notification in lo donga ol sam takin in lo mu zung thei don ani